hablan do federalismo e os que nos trabamos da acción galega do federalismo galego. E para que non se cruce unha parte desa confluencia, a parte dos que nos chamamos e proclamamos do federalismo galego, a organización nacional. E este dentro da organización exprésase nun grupo parlamentario. Eu creo que todos coincidimos que estamos nunha situación de emerxencia social, iso é indiscutible. Así, sen máis ou menos, o que podemos decir é que se está sometendo o capitalismo a todos os sectores. En Galiza, a esa situación de asfixia se engade unha situación de sometendo colonialista a que se está sometendo o goberno da nación española, do Estado español. Roubamos os recursos, contaminamos o territorio, tamén acabamos empresas como ENCE, e con todo eso, todos e todas coincidimos en que a resposta ten que ser unha resposta colectiva, verdade? Coincidimos en que ten que ser unha resposta de baixo, ten que ser unha resposta de a maioría social agredida. E a procura das solucións nos obriga a tomar as institucións, esas institucións que a veces non nos acreditan e sentimos desacreditados en elas. Pero unha vez practicar a necesaria mudanza, temos que tomar, non queda outra. E para eso precisamos desto que estamos a facer, da unidade. En esa acumulación de forzas hai que ter e ten que haber unos termos de respeto. E de respeto de uns para outros, de ideoloxías, de respeto dentro da diversidade. Eu igual que moitos e moitas que estás aquí declaro independentista, que non, todos os que non, e eles me respetan a mí. E dentro disso, sei que na emerxencia social hai que decir que isto non é unha cuestión fundamental, pero sí é fundamental. Para que Galiza sexa mellor e para que teñamos máis capacidade, é fundamental ter máis autogoberno. Sei que en esta cuestión coincidimos, en nos respetamos, no dereito de decidir dos povos. Está falado e está consensuado. E a de nova, porque eu falo de nova, non le dou prendas en decirlo, a proposta do Castillo Instrumental os seguimos a ver non como unha pena, sino como unha necesidade. E é unha necesidade. proceso da loita obrera que tanto nos están achacando como a Dios e non a ella.
A mí me parece que queda un poco presión porque todo lo que se hizo incluye muchos problemas. Pero sobre todo tenemos que ser un poco fatalistas. Tenemos que pensar que tenemos que seguir soñando un poquito más para que se hagan realidades a los solos que están a la casa de la mano que nos podemos conseguir. Entonces, hubo que propongo que de forma inmediata nos volquemos con una campaña electoral porque aquí estamos muchos o pocos o mexicanos que sí sabemos que no tenemos que votar. Pero ahora hay gente que no sabe cómo son las cosas ni realmente si nos van a dar la mayoría o no van a dar la mayoría. Entonces, independientemente de que se paguen todos los intentos que otros propusieron, o que sí creo que hay que empezar ya a pensar en una campaña electoral para acercarse a la gente, de conectar con ellos, de saber cuáles son los problemas, de explicar que cada son una solución, de decir que es lo que queremos, que nos van a presentar para dar transporte, para dialogar e incluso a renunciar a vosotros si no cumplen o que prometen, eso es lo que hay que trabajar. Y a mí me parece que también hay que empezar a pensar en las que vienen después, porque vamos a tener algo más de tiempo que todo lo que haya pasado. José Iglesias y Oliver. Boa tarde. Son un grupo de Xela, ciudadano de unha acción chamada Galicia, e tamén son representante de un sector estratégico para este país como é a pesca. Entón, vou vos dar só un vídeo de todos os datos objetivos para poder falar os tres nos xa, non? A pesca galega en concreto o ano pasado, como 2015, perdeu máis ou menos 102 buques. Estamos falando de 102 empresas. O 42% das buques que se despezaron no Estado español eran galegos. Eso nos dá unha idea da magnitude que ten a pesca galega no sector estratégico para o país, como ten outros sectores productivos, como pode ser o agro, ou como pode ser o naval, etc. Por lo tanto, eu vou falar en concreto da pesca agrícola, que xa, se non é nesta asamblea, na que veña, haxa unha mesa sectorial da pesca galega. Porque a pesca galega ten uns problemas concretos, ten uns problemas específicos. E esos problemas, desde o punto de vista, requieren que Marea esté en acción xa, se active. E non vayamos representantes e a pesca galega a Marea, senón que Marea vaya a pesca galega, porque os necesita. E desde o punto de vista remarco, é un suizo de valor, me entendo. Pero creo que a mellor maneira de defender os sectores productivos galegos, incluído a pesca, é ter un grupo parlamentario profesional na pesca. A todas y a todos, a mí la verdad que me puede decir, sí, tienen estado en Madrid, pero no se engaña. Y como fuimos a la que fuimos, pues eso. Una pregunta muy seria para todas y todos. Fálase de la comunicación. Y saben Marea y otras organizaciones hasta dónde no llegan y no contactan, y esas personas están interesadas en poder participar, pero que ni reciben comunicación, tampoco usan el auxiliado, ¿saben bien? Pues son muy difíciles, porque Internet sí existe, pero no en todos los lugares. Y entre ellos, vamos a la reivindicación, obviamente. Hombre, dito eso que parece banal, escuchaba otro día a un sociólogo, Gabriel Ser, que decía que para estas medidas de Dios es muy importante la comunicación, citaba a través de Facebook y otras cosas, que los partidos políticos empiezan a tomar conciencia, decía este sociólogo, porque si ya estaba la verdad, es un mal. Y ya para intentar la verdad, agradecerle a Marea esta asamblea que hubo, decirle a aquellos tendentes a los personalismos que por arriba de todo estamos que sufren, estamos que nos necesitan, estamos que no tenemos nada.
Podemos y yo no tengo nación ni tengo bandera. ¿Vale? Dicho esta declaración de intenciones, quiero dejar bien claro ya que soy del sector de Podemos no menor, que desearía sinceramente concurrir a estas elecciones solo. Si no está. No obstante, yo he vivido el 15 de mayo y he estado el 15 de mayo y meses siguientes en el laboratorio y he estado consecuentemente en los grupos de trabajo que se han surgido a partir de eso. Y mucho antes he estado militando, bastantes años de militar, casi. Y por ello, el 15 de mayo se agruparon 8 grupos en el que todo el mundo y en toda España nos pusimos de acuerdo por encima de los partidos, por encima de las banderas y por encima de las banderías. Mi invitación a todos vosotros, a los que tenéis resistencia, a los que tenéis prejuicios, ahí en conjunto con los tengo yo, mi invitación es a que tratemos de limar nuestras asperezas, nuestras rencillas y vayamos con un programa de mínimos juntos. Y si no estáis de acuerdo, si no estamos de acuerdo, la puerta de María está abierta para entrar y para salir. Y si no os gusta lo que digo, como Schopenhauer os digo, si no os gusta lo que digo, no querráis saber lo que pienso. Además,
pero es una propuesta original. Si la mesa de cambio van a estar sentados el Partido Socialista, la OCA, creo que también deberían asistir, que también deberían estar sentados tanto Ciudadanos como UPyD, y desde luego, yo creo que debemos esperar un toque a Vox, por eso que si vamos a hacer los varios. El tema de la economía es que esto no lo mi pregunta y yo estoy hablando para el frente es ¿en qué va a consistir esa mesa por el cambio con el PSOE y el bloque que se pueda interpretar, por cierto, como una traición al proyecto de Varela en un término al proyecto del 15M cuyo aniversario estamos conmemorando hoy? Muchas gracias. Comentamos este ciclo de intervención, creo que hay que dar gracias a todas las personas que intervinieron y que achacaron por millones de emails para compartirlo con la gente de Madrid, sobre todo a todos vos que podéis ver esa diferencia y el interés en explicar que creo que otras cosas están mejor que o que otras personas están tratando de aportar para que este proyecto sea lo mejor posible. Por tanto, yo no voy a estar que estaba muy contento porque a pesar de que se dicen cosas que pueden ser duras, también estoy seguro de que mucha gente amarró las palabras porque ese es el modo de tratar de sacar de aquí lo mejor posible. Por tanto, pido un aplauso para los que intervinieron y para los que entonces vamos a pasar a la siguiente sesión, que es la rendición de cuentas por parte de los diputados de manera. Creo que hay un aprendizaje importante en este intenso periodo de sesiones en el que es importante compartir y también proyectar a futuro para lo que podemos hacer. Sin más, todas las palabras están expuestas, seguro que se tomó nota de todo. Esta asamblea se convocó como asamblea liberativa para escucharnos, para reflexionar, tomar las decisiones sobre todas las cosas tal y como se comunicó telemáticamente en los momentos que se establecen. Yo creo que la asamblea es soberana respecto a los acuerdos que se toman y respeto a los criterios con que se convoca a gente. Yo entiendo esa necesidad de, en el momento en que digamos votar y después de no convocar esa votación en tiempo y forma, de modo que todo el mundo pueda entenderse de ello. Hay que coger cadena. Silla. Cadena. ¿Eh? No, vamos a ir a la cadena. Venga, vamos. Venga. Vamos por su. Colocamos como está nuestra voz.
yo creo que tenemos que entender o proceso en lo que estamos inseridos para no perder el horizonte. Tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Durante todo este proceso, que viene de los últimos años, pasamos de esa inmigración espontánea en las ruas a organización en diferentes organizaciones políticas, sociales, y ahora nos tomamos cuenta en este espacio. Dimos pasos adiante también para participar en las instituciones, pero no debemos deixar de lado ni esquecer ese de onde vimos, ¿no? Y hay muchas reivindicaciones que trabalhar en una democracia participativa. Eu creo que os trasladar a minha visión persoal, non calidad de deputados como unha máis de todos os que falastedes hoxe aquí. Eu empecé a participar no 15M e a atopeime con moita xente que os estudiou aquí, con Paula, atopeime con Nico, con Pedro, atopeime con Xío, atopeime con xente que hoxe milita en outras organizacións diferentes da miña, non milita en ninguna organización, e que nos volvimos a topar hai cousa dun ano construído a área de Vigo. Nos topamos neste proceso das mareas municipalistas e que a través deste traballo no día a día, nos espacios de base, é como se construía a confluencia. É o espacio real onde a partir da fricción, do roce, conseguimos superar os compartimentos estancos. As mareas municipais están sendo, ademais, o protagonista do cambio en todo o país. Están sendo as plataformas, as lanzas, as puntas de defensa, non? Deste cambio político en todos os concellos e as que hoxe temos que tamén rendir contas e, sobre todo, para tratar a tomar o poder nesta asamblea, non? A que realmente se chama cambio de participación de marea. Por outro lado, é certo que para chegar a este proceso onde estamos de marea foi moi importante que saíamos das esquerdas populistas, aquellas, agradecerles todo o esforzo, porque é verdade que a confluencia é dura, requiere moito traballo, requiere moita reunión, moita asamblea, moito achegamento, decisións, as veces que non son malas, senón que é a capacidade de chegar a acordos e é que agradecer a estas forzas políticas ter dado paso para permitir hoxe que esteamos aquí, pero que é o momento tamén de que hagamos un análisis de onde estamos hoxe en día e que o que queremos del futuro, ¿no? E creo que é o momento tamén de que estas organizacións políticas vayan dando paso atrás, pero non significa a disolución, significa permitir a participación de todos e todas nós neste espacio. Eu creo que temos que seguir dando pasos adiante neste proceso constituinte no que estamos inseridos. E para dar estes pasos adiante hai un plano que é o institucional, onde estamos traballando todas nós, no que non renunciamos a ser o grupo parlamentario para defender os intereses dos galegos e das galegas. E non que defendamos ser un grupo parlamentario porque é unha especie de mantra nacionalista, ni nada parecido, e que hai a posibilidade de ter constancia, de ter a voz de todas as comisiones de traballo, de trasladar sexa o primeiro paso para seguir
Bueno, boa tarde a todos e a todas. Isto que me quería ser breve e brevísimo. Tenemos 2 minutos e voy a lanzar 2 ideas. A primeira idea, o que foi, pues, o noso traballo durante 3 meses nas Cortes. Eu teño que reconocer o noso traballo a través de, bueno, evidentemente a través de ilusionante, a través de satisfactorio, pois é un espacio que está perfectamente diseñado para encapsularnos políticamente, para hacer que se nos desconecte sistemáticamente da rúa, das demandas da xente, das demandas de ciudadanía. Por eso temos que pedimos que estedes con nós, que hai marea, e que vamos a poder. Ademais disso, me dixeron unha outra idea que había que ponerme á mesa nunha rendición de contas como esta as cousas que fixemos. Creo que, sin dúbida, se pode facer moito máis. Creo que, sin dúbida, o grupo parlamentario galego que vai a ver nas próximas Cortes, porque non teño ningún tipo de dúbidas de que vamos a dar a volta ao resultado, de que vai a remontada, de que vamos a gañar as eleccións serán como el 16 de junio. Pero, além disso, creo que poñer de relieve que usemos un candelero cousas relevantes para a ciudadanía galega. A cuestión de ELCE, cuestións importantísimas como o sector lácteo, o sector pesqueiro e todos aqueles elementos que nos parecía que a ciudadanía galega, que as mareas municipalistas, los diferentes niveles de participación que se están desenvolvendo, nos puñan en riba da mesa. E, bueno, remato xa, estes días me lembraba moito o noso ICM, máis que na campaña dicíamos isto, naturalmente non quero ser representante de ninguén, non quero representar, en todo caso, creo que temos que ser simplemente ferramentas, pero sí me lembraba non tanto do ICM, sino, bueno, do tempo do lanzamento de AGE, do tempo que moita xente que estábamos nos movimentos sociais deste país, do tempo de Galicia Excelente, do tempo da impugnación ao goberno, aos diferentes gobernos, ao goberno do Partido Popular, pero tamén ao goberno da Xunta que vendía as nosas vías, que vendía a nosa terra. En aquel momento foi un momento en que moita xente empezamos a falar, xentes que viñan os dos momentos sociais, con xente que viña dos espacios partidarios e empezamos a construir este espacio. Sé que é difícil, sé que hai controversias, sé que hai dificultades, sé que todos queremos quedar, pero sei que só xuntos e xuntas podemos ir máis alá. ¡Hai marea! Un saúdo moi cordial, cheo de autoridade para todas e todos vos. En primeiro lugar, permitidme que recoñeza o traballo das persoas que estiveron tras a organización desta asamblea, de máis de 900 persoas participando de mañá e tarde que se celebra hoxe felizmente en Santiago de Compostela. Que é ser de esquerdas, que é ser de Marea. Ser de esquerdas, de ser de Marea, é estarmos convencidos de que hai que crear un camiño político e un camiño económico diferente do dominante. E é unha condición firme que se sostén máis alá de todas as circunstancias. En Marea é un conxunto de forzas cidadás e políticas, sumatorio e multiplicador, que ten por objetivo, desde a forza motriz dun pensamento de esquerdas nacionalista e internacionalista, construir outro futuro. Eu quero ser moi positivo. Todo o reconhecimento tamén para as máis de 410.000 persoas que votaron en Marea o pasado 20 de decembro. Como anunciaba, debe ser positivo a pesar de todas as imperfeccións que pode ter un movimento, unha consideración de persoas, de organizacións tan diversa e plural que hai que perfeccionar e que, por suposto, hai que dar voz á base, á xente. Temos que mellorar a organización, pero quero ser positivo. Como dicía Nietzsche, o noso futuro dicta as leis da nosa actualidade. E en Marea está na crista da onda, está
está na tensión creativa, está no ángulo aberto, participativo, está na base dunha vanguarda para o cambio social, que de maneira está na construcción incesante dun suxeito político. E todo isto xerosa, que é a inmensa maioría do noso país. Referencia a unha idea do filósofo das esquerdas francesa se percorren o mundo semanal, que nos llevamos a 3 meses. Este grupo parlamentario foi con 3 mandatos nominados de todas vos, de todas as que estades aquí, de toda a ciudadanía galega, que foron, primeiro, que fomentáramos a participación, segundo, que traballamos para a transparencia e que sempre loitáramos para a xustiza social. As nosas iniciativas, o noso traballo, a este mandato foi cumprido e que con todas as que volvan e con todas as que organicen esta lucha por a justiza social se volverá a facer cando volvamos tras o 26 de xullo. Que o que nos queda agora, que o que nos queda a partir de esto? A partir de esto nos queda, por fin, organizar entre todas e todos contra poder. Organizar esta rabia de novo, empoderarnos como clase trabajadora, como clases populares e volver a Madrid primeiro para tomar as institucións, segundo para que as institucións organizarnos coas ruas e terceiro para lutar contra eso que non conseguimos parar nunca, que son estes medios do régimen que nos deixan fora. Fagamos o noso contrapoder, organicemos as institucións, organicemos as ruas e organicemos os nosos medios e entonces, compañeiras e compañeiros, triunfará a nosa loita de empoderamento por o poder popular. Non vos vou arrogar máis tempo, só vos quero dicir, compañeiras, que vamos por o camiño. Si non nos adaptamos ao mundo, e que nacimos para cambiarlo. Hai unha idea. Para mí foi esta etapa unha experiencia magnífica, porque estoy viviendo un resurgir democrático que é unha asignatura pendiente na miña edade, con todo o que tengo vivido, que é tamén unha experiencia magnífica por contactar con xente magnífica como son todas estas persoas. A grande parte deles, por exemplo, Miguel Ángel eu, que estamos a máis xente sólido, xente potente, xente extraordinaria. Un día le dixo a Ángela Juan, recordando a miña edade dos 30 anos, ¿no? Que construimos o país, que construimos a democracia, que construimos tantas cousas, e que decía ela, sodes a xente madura, tedes o presente e o futuro, e é xente tan potente, saben tanto, loitan tanto, teñen tanta experiencia que el país realmente les corresponde a eles, que de todos no, corresponde a eles. O compromiso de todos, de los vellos e de los jóvenes, pero o protagonismo é a xente joven, é a xente creativa, a xente que non tiene complexos, que está desinhibida, que es atrevida. Son eles, son os jóvenes os que tienen que construir este país. Así que, por eles e por todos nós, loitemos por unha Galicia mejor que é a Galicia de todos, pero como jóvenes que son o noso presente e o noso futuro. Muchísimas gracias. As que queremos transformar este país. Sodes tamén
persoas que estiveron no cárcere, que chegáramos ata aquí. E foi un placer representar ao noso país nas Cortes Xerais e no Senado, na Cámara Alta e na Cámara Baixa, sabendo que é unha oportunidade histórica de cambiar o rumbo das cousas. Agora sí é posible darle a volta ao que estamos a vivir. Mirad, a miña experiencia de estar no Congreso foi realmente importante. Si percibí que facíamos historia, si percibí eso que escribíamos, de que había uns partidos do régimen, que había uns poderes fácticos que non se presentaban nas eleccións, pero que mandaban, dirixían, por exemplo, contradirixían as negociacións para evitar un goberno para sempre. Vivímos nas nosas carnes, vivimos nesa mesa que dirixía Rodolfo
parece que cuando se fala de democracia hai que poner dúas cousas sobre a mesa. Creo que isto tamén é algo que dice, por unha banda, a democracia debe ser un horizonte hacia que camiñamos, evidentemente, agora mesmo, como chama democracia, non é, pero, por suposto, a democracia ten que ser a nosa forma de facer política. Sí me agarra unha misma mapa que nunha lista de intervencións como a de antes, hasta poucas mulleres. Creo que non podemos falar de democracia se non imos nosotros. Por último, creo que o último, o máis importante que puso 15 en valor foi que isto de, bueno, que vimos moi presente, pero creo que é importante defender a alegría como unha trinchera. Creo que todos estes cambios que se ten nos últimos anos teñen que ver con algo que hoxe se tiraba por campo, que era que pasamos de ter un pesimismo realista a ter un optimismo militante. Creo que as confluencias teñen que ser isto, un optimismo militante. E todas esas mensaxes que non nos deixamos de repetir como mantras, creo que de verdade debe estar a nosa forma de facer política, que podemos decir con muchísima esperanza para o período que ven, que sí que hai unha alternativa, que sí que hai esperanza, que sí que hai posibilidades de construir un país de futuro que se está de todos e de todas, que unidas podemos, non unidos, sino unidas e unidos podemos, e por suposto que hai
seguimos en la grupos pequeños, grupos de personas, cosas común y la transmisión con la comunidad. Tengo que mirar arriba, no sé, o Instagram. No. Aquí a mañana.
no, no sé. ¿O no soy poco numeroso? Sí, porque vi María, vamos para ahí.